dan asɛm no a allow him dan asɛm no a wɔde akɔ wada aduana ba no kwasɛm ne sɛ MPP amanyokuo no ane nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ amanyokuo no they say ɛnya amanyokuo bio ɛdane into a mafia terrorist guerrilla organization meba aduana ba hwɛ aduana ba ɛdi enti na meka saa asɛm yi nansɛn ɔmo branch elections yi ne ehu sɛ baabi te sɛ kade achim kade nkɔfoɔ bi akɔsɔ ɔmo kɔ performs atɔ ɛna ɔmo kɔɔyɛ na owura bi ɛwɔ hɔ no wɔse form bi ani ha na ɔmo mfiri hɔ nkɔ na ɔmo so ɔmo mfiri hɔ nkɔ aduana ba abrantire yi wura adan mu a no wakɔtwe tubra ne AK-47 asɛm a meka na aduana ba deɛ meboa no kasa meboa Akoma wansuro amfɛre sɛ camera koraa recordu no wakɔtwe AK-47 ɛde apia abɔnten sɛ mese phone bi ani hɔ wa woyɛ bɛɛma wodi agorɔ a mɛma watoa nananom wɔn nsia do aduana ba medie bo me hu ɛyɛ one AK-47 na ne kran because Ghana ha AK-47 yɛ tu a it is not authorized for civilian use aduana ba sɛ onim saa AK-47 yɛ tu a it is authorized for military and also police use. In the city na MPP ni ene ni nua ekun a watimi apotu tubra ne se so omo amfiri ho anko a obedan tuo yegom so na ne asem wa Ghana fo eka se omampanyina kufu ado ene ne MPP fo edi tuo ama vigilante groups fo bi a omudidi ahuru kasam nom ne ade no eye no kuraturo do na dua na bade nti ameka se MPP now no free amanyokuo tibia mu abedane ayese Boko Haram anase Akida anase Janjaweed militias anase Al-Shabaab no adua na ba omo ena so omo ka asem na asem ne maka ubehu na ujamfo ye dai ukuratuo meboa nti se na MPP maduru ba bia forms keke ho agese yakotwe AK-47 dia ene MPP ne Boko Haram no difference be in the womb difference be anim there is absolutely no difference ebiewu aduana ba MPP branch elections no generate so much furor and say hue and cry no ne was ye busa ye ho say de enti e na amanyokuo bi ekoto aba eyi ne branch executives a de nchi no ahyew ne ntokwa hoye ababo enom ne ade eba MPP for ordinary MPP for no hunu say last 4 years MPP ye omo parliamentary primaries we no obi akogye asase ewo parliamentary primaries ni makosi 3-bedroom house ejoso in particular ejoso nipa miensa e contest ye no baako etua delegate bia 70 million nipa baako bia 70 million baako tua 50 million de otoso miensa ne de minim enti ejoso nso nipa eto aba ewo joso no ejoso ewo more than 200 branches 200 polling stations babia nipa 5 and the two aba enti nipa 1000 no obi age 70 million baako 50 million baako 120 million aduana ba 120 million times nipa 1000 ye say MPP amanyoku anura ya mu opposition mo te ahia mo ni ska mo be ye yi bi ma wo krom ha ejina ka akwa mu jeje 1 cedi mo ton credit card 1 cedi ansa na mo nyeska ene obi akoye deputy minister of finance ntino otimi betua nipa baako bia 70 billion sika no hinu onya ano mo wi ama be ka kire ye say yenkotua yi levy na mo fi say ye Joe Blacky bia ye tidua so ana ye nyamwa ye da sumia so ye dwene enti na aduana ba de enti ade na generate so much heat ne say obi ahunu say branch elections na didie ye dai ewo ho ebiew video bi wo me fun so menim say me ba radio so menim say asem bi wo ha me be kan ye be di echi enti me ba no no mape ho adanse die wo kos western region ba bi e fre ho shama nkofo bi na omo ye branch executives a yesusu so omo ye Alan fo no omo se ne Dr. Baumia se yenyi omo nyina di mfrim
Adriana, but there is a video to that effect. So me the mount now be boa. Me the video ne be mount. Omo da Dr. Baumiase. Say no ma ye party na ma na ya akono. And they say obi bia ye susu so obekwa akoto Abama Alan bia no yenye dey. Yenyi ni din frim. Na yemfo omo beto Abama Baumia nye dey. Emra na omo da Dr. Baumiase. Omo de omo sika ye party na ma party aya akono ama na omo pa adwuma ama ne yere. Na say and yede eda o ma se dia o mwate. So this whole MPP primaries no is a scheme to muzzle out people who will support who it I believe say o mo be support to Alan e wo mo parliamentary primaries. Na nunti na make us MPP has become a mafia scheme because edua na ba de bi o ha odwene ho a wonte ase ade no se nka ye ba bi ba ko mienu a enka wo be ka say eye pockets of isolated incidents. Yeah. But almost Ashanti region ha here some them aye. Swami asemaba. Bosomtwe asemaba. Efijasi asemaba. Ejoso asemaba. Kwanwoma asemaba. Na Kofi Manu I think say he's gaining a certain notoriety bia oye kotofofro afa no aba nsuani. The other time I was in a sister radio station and ye free obi on the constituency was say vet no amoye no or their post a soldier for no because oye minister of defense ntino or their soldier for ba homa owura bi oye contestant no omo chi no soldier for no chi ni so omo ka mo bo no jeje ne ho sika nyina. He said it on Fox FM. Ajeje ne ho sika nyina ko yi ni sinwuram ba wo owura Kofi Amankwa amanu mpesu aso ko ba bi ti say pray Santasia pre akronfo atomo so were ama ebre bia am Robert be kunipa wo ho wo ye deputy minister of defense who say was say odi asojafo begu wo me ye bonkofo mo ko to Abama wo ne wo ban but said military nya and a Hong Kong kwada so nyina de other constituencies ya Fred DC no DC ne say na asojafo ni twema ko mo ba bi e no no ko sere wo mo na aduana ba Ghana is not a military state enya asojafo ne di o man so se wo constituency mu na basa ye bi because the first point of call here is the police meboa is the police enti ye dey e na utimi ko fa soldier for say wa unko for ye metete wo mo wa bra untimi fa soldier for no ma enko ba amanfo ho ban ma am robbery a ati atese wo mpasu aso no untimi nya dey emetu ase hwe adua ba sa batwo MPP for ya nwanwasem o anaju 2 am adua ba abaifo ne eduane ahoma bosom ne asuo bosom nyina ya adwuma wi ada no sa bre no na MPP ni asode de ntoma credit so akoye branch election. What kind of political party is this? Aso omzenya no we ya manyo aduana ba nya honko a ebi so ba wa afijase afijase omo say anaju 3 am and omo ye branch election. What kind of political party is this? Ni aduana ba we nka bi because omo party na ye dey say but you say account 19 na ye dey na account to omo party no na awo aban no ene na aban no edi ade enti ade no a say omo party na be ka aban no kame nya dey kame mfa ho because you say obi nka se pudu won hye dia e be dey ye be di jo but MPP for dwa ye ho dodo omo ha ya adwene mo say wo man say hwe de mo ye Ghana ene aduana ba wo de tarea na awai usike ekuta wo de ye adwuma na ahye hwe say ye ne o mampanyini mahama tie o pe $10,000 dia kofa niema wo Dubai a anasa China na wo hia Ghana sika ne 42 million under Dr. Baumia no so wache dollar no and na wo pesa $10,000 nwa aduana ba wo hia 800 million na niema no say na mahama de o kan 42 me say 420 million. 420 million, $10,000 under Mahama. Under Dr. Baumiani Akufo Addo omuso omunima mamu omunim sika se monhye hye no. O pesa $10,000 na 800 million. Say na abeka ho 380 million. Na niema no kra umfaso ye say aduana ba. Enne hwe bia petrol aduro aduana ba. E free china kwode aduana ba asem a ebesi kroma ne de echen kuro yi mo hwe sa ade we hu nka Akoma FM monya mo niama wa ahobrase mo say hye ya horoba say breaking the 8 aduana ba nya radio so na me wan ka meka say breaking with 3 so
Adi no my say me say nya radio so na me wa. Adi e breaking the age yo. Radio. Me say nya radio so na me wa sabi o kafra che. Mo radio ma ye o ma ye aduan ba. Enne bibia say ya educational system asay enkwala ko school 3 years. Enkwala hwe aduan ba. Hwe. Baby a dollar ne pound aduru. Pound ye aka be ye 20 pesos na aduru 10 cedis. Ye koya na se ye buy. Monhwe na monya sa niam wei oman sika kakra aka no na mo to ne sira he afia so ase na ga so wo papa yi a mutumi kofa 500 million de koma ne se onfa nko han onfa nko to adaka wa brochire na onfa papa metum chief of staff sika ye de ama no ade a wo de ye no mo wi ama be ka tire se ye ntua 11 na mo fi se ye nkwasiafo ana mo fi se ye da ye nadua so ana. Many is a fine gentleman. I pity him. 7.9. Because an Juma Ed didn't work Ghana happen, Diana by Cham watching my Juma. And it's all by Jaton who's be defend the MPP. What is there to defend? What is there to defend? Yes, will be a woo. Ewo ejomno. Yensa mo na ye hunka ye bio. MPP aban no ankasa di ne ho dance yes o ya aban a wo bon o ye ti bon koso aban. Na me ye me de. Sana na do ne Dr. Baumia nso abedi ade am ye hu de ombetimi aye anya se aduana ba enkan kofuoi 20-30 years to come ye nya papa bi Dr. Baumia wonim sikasam nhyehyeye ga ewiase mu nyina sikasam nyansabo akwa anko obehyehyɛ oman no ene amomo ama aduana ba ye kodi na no ane body abetimi o hwe wuntumi wo ti krom ase Ghana pa de we hwan wuntumi no we Swasnega wuntumi oh okay wuntumi no say na wanyes kase ono aduana ba hu MPP aduana ba say MPP as a political party no is a group aduana ba wuntie wuntumi as a person no and as a MPP as a political party no is amalgamation of unserious incompetent people. Oh come on, that is Omaya say Jesus say who want to say who ko to Chelsea na ni also ka so ko and MPP before ni bi cross me amfi no is a mess when na chiro so me amfi no na wuntumi nim scam because sika no aye ka ho asem no 3.4 billion pounds ade anaba 3.4 billion pounds bro $5 billion oh e buy na ayi for fixed for a rate wuntumi asset I'm say 75,000 pounds wuntumi access awo wi ase nyina that's how he worth na wuntu aduana ba wo na wo we no oye o chama wa Ashanti region dia na tire ne ma be koye 75,000 pounds aduana anti wuntumi assets nyina ye 75,000 pounds I 750 no 750,000 pounds I think so and also okoto Chelsea che say ma be say wo man yi yesu aduana ba me de manusi yesu a ye di abeneno na mo say ye dey mo say di e ho few and the teacher ni cry say what bangalo mu as say wakatua na be dey ye be directives in about 206 me I'm not aware meaning and that has not been implemented but say ban we aba obofo ne de ne nam hu ja so aban we de be ya adwuma free education na won kroma 7-year development plan mu yeah what you say enti aban yo de be ya adwuma na ne ho asem ne ye kan ti aduana ba de ye kan ne say ye be sere na nado okay ye nim say MPP amanyokuo no wura bi ye friend opposition or your party no invite omo so age invitation card no a omo ye ho adwuma say omo be call opposition party no into opposition ne de aduana ba is not negotiable na nado ne Dr. Baumia say nko omo benya ko ma dane Ghana man ne kra to adwane akopom ba because ne obi ko dua so na wantimi anya ne na ye kra so mampanyine akufu ado ne Baumia omo nya nko omo adwane say bi na we ba yesra omo emfie mienu no aka wo omo anim no emfie mienu no aka wo omo anim no omo hwe na omo nya ntotoye na oman no nya dai enyina yie se ne be ya emu nipa nso be dai ebedi ye na concert no omo ye na omo kontokwa basa e de oman sika ye to oman sika sra he se afie ayi I don't think you are using the right. Mate, or Diana, I defer to your superior opinion. Sir, I do asafo so wo meto abenti no. E wo say ye ko bribe no, ye ko man $120,000. Ye tam say sika no ne de akoto na accounts mu. Ni asa ko charter presidential, ya ko charter private jet say, emfa ne free abrochire nsa emfa ne mra. Ye wi ama be ka kire say yentua yi labi aduana ba nya so man no man ye niska o sika ye wo bi na kodi o mampanyina kufu ado ni nuanom nko abotom e wo ma pake e na kakra hye ye hono mo se beja no de ye ntiase o ye ntiase
Kofi. Mamintio. Kofi, Messa watching you. Nejoso. Asana meba and sama Abass Nurudeen better Halmakaelo. Yeah. Mamma Akoma FM. Ason to say Abass Nurudeen, or Hankano